A kako osvijestiti djecu predškolskog uzrasta o važnosti očuvanja okoline i održivog razvoja bio je cilj šestomjesečnog projekta naziva Eko Nam, koji je provelo udruženje LAN sa bihaćkim vrtićima. Projekt u okviru kojeg su realizirane brojne aktivnosti za mališane i njihove odgajateljice, opremanje didaktičkim igračkama te izrada video spotova i dječjih ekoloških poruka podržan je kroz program Reload 2 koji finansira Evropska unija, implementira UNDP, a sufinansirao ga je i grad Bihać. Na danas održanoj završnoj konferenciji projekta predstavljeni su rezultati i naučene lekcije za buduće projekte. Naše aktivnosti su, kako su tematski planirane, gotovo pa svaki mjesec nekako se i provuče ta ekološka svijest kod djece. A ono što smo mi u našem vrtiću primijenili kad smo krenuli ovaj projekat jeste to da smo izbacili najlonske vrećice iz upotrebe. Naši roditelji koriste platnene vrećice. I ono što je nama najvažnije da oni iz tih aktivnosti nešto i nauče, a mislim da jesu. Kroz projekat smo htjeli poručiti i našoj lokalnoj zajednici, ali i odgovornima, odnosno donosiocima odluka, da je ulaganje u obrazovanje, bez obzira o kom nivou, je riječ vrlo isplativa investicija i da država koja razmišlja o svojoj budućnosti u stvari razmišlja upravo o ulaganju u obrazovanju. Mi smo istaknuli još jedan moment, a to je u stvari obrazovanje za održivi razvoj, što daje jednu dodatnu kvalitetu cjelokupnom ovom procesu.